nna ke nna Mantlauri ke wa ga Mabogwane dula Moshongobile Manapiane nna ke imetswe ke na le bothata ke rwele boima bo leng bana ke tsebe gore gabotse ke tlo borola ke eng ke leboga tšatši la lekgone gore o ka re boima bo bo ka rolega ngwana o ile go gift wa ntlaiša mo e leng bana a ke tsebe gore go diregang ka yena o ile ga a tloga magweng a fihla ka gae ke feditše 3 days ke sa mo kwešiše gore gabotse go sepela sa e semang mo go yena ke tlile ke tsebile ka morago ga nako e telele gore gabotse ngwane gabotse ga a sa le gabotse nne gift o lla ka sefane sa gabo sa mmamakoko gift o lla ka mogala jo ba mo reletse go yena ba re ke ramotšate sereto ke Malope gift o ne le go hwetša re ka mo ditsebeng wa mpolediša go ne nako e leng gobane wa morela gore wa kae kore go ne nako nngwe letšatši a le dikela o ka re nka le phušela wela kua a re roba le bošego a ke no bolela ka taba be ka go feta ka labone ka di 21 a ra le re robetše re no le re boka le ngwanoki ko ra lahlaganya ntwe nngwe le nngwe mo e leng gobane re robetše ka 3 o'clock a re nagana gore o robetše mola a re ya ka borokwana gane o tswile tšhetše le fastere o sepetse ene go a tonya ke tlo kwa mahlwele a mphounela re gane ngwana šoki o dira jwang ke ra wa o tswile ka 4 a re ya go motšea molao ba tonya la bohlano ka 1 o'clock ngwana o ba mo kitimiša mo seterateng a šetše a khona a re Malope wa mpitša kana Malope ke mang Malope ke mogale jo ba a mo reletšeng a reletšeng ke ba botata ge ka nako ba mo phasa okay ke tatago ke tatago tswela pele magorena jale wa le ka mokgwa a tlaišega ngwano gane bjale pasa gago o ithugile so and then gift e be le ngwana tlhompho gane ba le ka e le sebaka ga a bolela le nna o no bolela ka mokgwa a ratang kore wa mpolaima ka dio tše ntšhi mong ke nna ke the main cause of everything ye e regileng and nna ke tsebe selo nna mmaka o be a mpotse a re gift wa ba tshwenya nna ke phela kwa Gauteng a hlalosa re gift wa ba tshwenya last year a zang ka bona selo but o be a tsoga bošego a etswa a ro ya ga koko ka mathung a etswa ya ga koko a boe so mo le gwaneng ke bone go tshwenya ga gage ga ra bošego o kgone go bolela nnoši a sege o tšhaba network o tšhabela ke kelelo sometimes ya boa last week be ka fetsa e rile e le ka ke tlile ka Saturday 3 days ka fela ga yona a ra robala o be a sega nnoši tšiki o re a re tšong re tšhabeng bathuši ba tlo re bolaya tshipela e kae mmaka o re wa mothiba gift o tšwa ka lefastere wa tšhaba a e tšwa ka lefastere a tšhaba mmaka wa ntseša gore tshwarelo gift e šile wa tsamaya ke tswile ke sa apara no tswa ke šetše ka penti ke mo kitimiša mo tseleng ga ke fihla mo go yena a ka sene gore ke bolele soft le yena swantse gore ke mogadi motse ke re malome e ba gona nkwa ke re o ya kae a re monna re ba mpitša a re tsamaya ngae ngwanešo ngae fola ge o e ba ka tsela yewe ditaba tše re ka se kgone go di kwa gabotse mola le tletše gore re tle re di ikwe ene e le tšeo ebile re tlogago re nyaka go di kwa gore re tle re kgoneng go lefa thušo ye e leng gore e lelekane ebile e le swanetše go ya ka tlhaloso ya motswadi mmago le tlabile ke maphelo a lena and then la ya išapola le go mme motswadi gore ge re itswa ba re swantse re išiwe ga botate re ye go phasetswa dilo tša rena di a senyega after ge re fetša go phasetswa dilo tša rena di tletle di loka and then go ya ka tlhaloso ya mama o ile a le tšea la ya ka kua ga botate mara ge le fitlha ya ba o ka re le bo moyeng wetetše mang ba palela ke go le phasetša la be la boa and then ntwe e dirileng gore le tle le bue le kopane le tate mo strateng kapa mo difounung
and then le be le ya rentse taba ya go phasetswa le be le kwane lena gore mma gore na re mmotse selo re ya tsamaya re ya go phasetswa ene ka nnete la ya go phasetswa ba be ba le thea le maina mma go lena a sa e tsebe e diregile ka tsela mohuta mang Malome a Lesedi like ke motho le bane ba rata mphusha kere so ka re ga ile so a re tsamaya re go taema kwa tlase motseng wa ga re bolele ena mara mmaka se ka tseba cause mmaka o tlo mpeta ekare and then ra tsamaya ra ya kwa ra bolele ena taema re botšha re mama wa tsebana ka ra bona re tšhabo re tlo re tia re boya ya ba ge ba lokiša kua tšatši la go phasa ke ge re tsamaya ba ya gore phasetša mmaka a sa tsebe and then ya dula e le sephiri sa rena cause nna be ke tšhabo iteiwa motswadi yaka ke kgopela go botšiša mo Mm. wena le tate le a lokologa re ka botšiša se sengwe le se sengwe nna ke a lokologa alright tate le a lokologa yana ga gona bothata re nna ke lokolokeng alright ke a leboga wa e lehlalane monna o ke mothomo wa go fela pelo awa a se ka ba monna o mohlomongwe a eno ba mma makoko goba tata go bana ba tata go bana ba baka Eh, ke motho wa go fela pelo mo e leng gobane ke ile ka no kgothelela mo e leng gobane tabantshile ya ba ya tsena ke social worker ka gare social worker a mpotšiša rana o bo kgotheletseng ka morago ka rawa be ke no re mohlomong go tla loka ge ke emile ena o gift be ke swere 8 months 2 weeks nraga tšona mpatše a go ragelang mama koko phapano a lena be e leng ka nako eo hei lo motho wa go fela pelo ntwane nnyane re tšwa toropong ke tlile pele ena a šala toropong nepile go bone modirong somewhere a ke etswa ka mola modirong a etswa ka taxing a no re monnola taxi driver o ntebeletše wa e ntebeletše o tate ga botse ba tshwenya ke leboulelo o nyaka go rialo go ra go riana okay ene ka morago ya ba go kgopelana ditshwarelo la Am- tšwela pele ka bophelo ka morago ra kgopelana ditshwarelo mara a no fele ke gore e le motho o mongwe wa go no fela pelo wa go se kwešiše mo e leng gobane ka no bona gore mo mafelong ka re ke tlo kgwama o tlile mo gore ke go thuše o ba jwetša ke bana le tshwenya ke gift gift ya ka fola gift gore a fole re swanetše re tsebe gore mmago gift o nyakang ngwana re nyako re a fole le rile gabotse ge le biditše letate ka lehlakore la mma makoko a le gona le bageno ba le gona taba mathomo ke gore be re swantse re nyako o kwa gore wa e lehlalane so le paletše ke go dula fase la lokiša taba tša lena la be gwa tsena tlhalo gift ga a thoma go bajwa o mmoditša papage gore gift wa bajwa o tsebile o tsebišitše ke mang re sepetse ra kwa ga rakgadiage la botša rakgadiage o šetšane makgekolo a dulang le yena ntate mamakoko o tšwetše pele wena a sebe wa tšwela pele alright and then bana ba gone le bona ka gae ba nyaka fane ya mmamakoko gift ena wa e nyaka ka baka la gore a thoma a hlakahlakana o tla go botšiša re ke nna mang ke rela gore bana ba o ba kwa ba nyaka fane ya mmamakoko nagana re ba ka te phetolela ka gore ba gona moroka ke bona sesi ba ka tsebang gore le nyaka fane ya mmamakoko
ga e le nna go bolela nnete a ke sa inyaka ke bona o ka re itlo nroša morwalo boima a ke re le tlile mo papa go lena shu mma go lena shule le nyakang lena sese nna re nyaka dilo tša rona di boele sekeng ge le fane nna alright gift fane ya geno ya botata go wa inyaka nna ke bone problem ka fane e ya bo tate ore e ya bo mme as long as bophelo ba ka bo ka boela sekeng ka ba gabotse ka se tlhoke sa palela ko go robala mo bošegong because of nako ntšhileng yana o hwetše like ke kgone tša letšatši ka mokana ga lona gore bošego ka mokana ga one ke robetše mara bošego ke se ka robala o etela ke badimo ba alright wena go ya ka wena bo rata gore mama go le papa go ba lokiše dilo tša bona ke ntho e le bona gabotse bo swantse gore ba e reile go thoma le mathomong ga batla ba re phasitše go bo go lokile tša bona pele then ke le rena re kgone go ka wela ka lehlakoreng re se ka hwetša ga ke ya ka mo okay o nkgopotša ka dilo tše e le gore nna be ke se gona ka nako tše nna be ke se gona ditshele tša bona ga ke thoma ke re ke theritše ka mo ba mpotša ditshele ka mo ba mpotša ditshele nna ke thoma ke ya ka ba mpotša ka kua mo e le bane ke fetile kgale potša ka dikomeng eng ka mo ke wa mpotša ka go iteiwa ga mogalabu wela ke tse gore ke tšee lehlakore le lefe